Be acholi, wan kong umier wakeme ki lweny achiel. Umier wakeme ki lweny achiel. Ka we wachoko jami go weng, unyo lweny weng la wa achiel, lweny ubidugu teko borwa. Umier kong wakeme une ki lweny achiel, watieko lweny achiel nyo ariyo mwen matini, ka wa medune bukene. Step by step. Pe wagagu jami go weng. Kong bedi lweny madit mati i acholi, lok matika chweru chuny wan matek machalo acholi ene lok parwar Acana. Lok parwar Acana kachiel ki balalu, and it is the most burning issue. Pien kombe di wana ng'eyo maber ni rwar Acana tichalo kuot pa balalu. Ene tika geng'o ng'e ma balalu. Ka wan put pe wakwanyo rwar Acana ki e office machalo la wiruodi me acholi chi peko furu bebedo ka nyual. Kwiti furu bebedo ka mete ki nyual i wang bu. Utam chui dano kiti nego ki i apakare duchu peti ni mo ma rwar Acana ong'amo doge ye. Jami mapol marejo matika time i acholi peti ni mo ma rwar Acana ulogo ye. Balalu tika donyo ikin pingo uweng iloba chuli uweng gimero kong karinka weng iloba chuli peti ni mo ma rwar Acana ulogo ye. So gin matie mer ene ye ni wanenu yo weng walwenyo ki tools weng meneni rwar Acana o ako ki office chala wirodi me acholi. Kamiete ni wan we rwar Acana wera wabi wero kuo choka neni go. Kiru kwale ki choka i Sheraton Hotel kama ki chwale ni uchero buri ye unonka yueo uchero kwale choka maki miene ume kedego. So kadung ruot eni dong kwale wa choka umere mamwani. Chidong luoki jami mati ya chuli ni wandong wabigeno en kede ni ning. Wabigeno en kede ni ning kadung jami mongi ken wa choka dong mire kwa loko wa choka me i hotel kama ki chwale buri ye chero kwa loko. Mwampa chuli makuman matidi muni mano chagwa gamete omio inget school unifat Kenya unyoking at Bank of Uganda mirni chato gin moiken matidi madone ya chuli miri chato jami weng miri chato road madoge kila road matamo mere pi ie petamo ne miri lwen pe kaka unyo kaka uchung mate tampi ye kiken chuto manyurte omier kong wan wakeme ko kirwot eni ni a o chala wiwa wan wanong la wiwa mukene malwenya pe wan matiyo pe wan malogo dwan wa matimo miri wa labo enu chi wan no food batika food chat kudo labo enu no wan wat food batika geno boyo ngo Acana rwar Acana dok meti chalo boyo ngo kenyu nem nono ni rwar mero kwot kenyu ento kome peke logo kwe petwer chung pe wan ento tamo mere me charo wan keken unyo ngom duju kilonyo duju mati ya chuli tamo ne umiri chat mera chara miri ne tamo chat charo jami cherka baura UK New London cherka timu luxury wan pe wa mier ruot ma mier put baura luxury New London wa mier ruot ma chunke ya chuli ma bedo ka chel ke chuli kare duju en per ruot ni ruot mere dong. No, wamira achuli ki komi muchwin mangeo te kwar pa achuli mangeo be pa ngom. Ento dar chana gini ginero be pa ngom chara me achara kiken. Koi tam kong kombedi kaki weng gukwer nyankole ko. Kombedi kaka weng gukwer rwandis enigo. Gukwer tutsi enigo ento kombedi kubieno giti onye loba chuli giti wila chuli kichente gitika wila lutela wa kichente ni umier dogu lingoko pego lok pe pego bati pia chuli kuno kany dis nyamulenge kachel ki rwandis tutsi eni gitika donyo baima umiera wechi wati ni uchwalo kare Northern Uganda gunyang la chien ikom Rwandese. Kao no gunyang oko wachon chalo Western Uganda kesel ki Central Uganda. Magunyang oni Rwandese are very bad people. Rwandese gina ye gitingo o occupants i Uganda.
Yes, they are refugee occupants. Kaberi gipe gimer ge conquering Uganda, annually Uganda maloko mabejo mategu kinga kinegi weng ludiro madon mangeo tekwaro gingeo secret kimong ni uporo gin maraj Rwandese gin arachi gimer kinegi weng kadong wegen gibindong gikwere gatie iloba chuli konen aria chalo senjonjo unen aria chalo luero unen aria chalo masaka uinoni Rwandese en gudonyo ko wen kenyu ko conquering ko kenyu wen gudonyo ko wen kenyu pedo giye we kone kombedo baganda gungeyo racha joni ko nyankole gungeyo pin chweni kuberka disguising chalo ken nyankole but joni pe nyankole kubino donya i nyankole kako chako kane joni kako donya kabedo ni ka gudonya Buganda giloko nyingiro kasule gi kon nganga giloko nyingiro wer kingene gen Waganda man kumbelti ya chuli moniti kenyu e karemo atwale mutoka ka yubune ene ya lo lum street enu rungene eno kelo kun Rwandese moment ma umebo ata uchaka luonge ni eno kelo mugudung nyingi tinye dong muga no ba palaro kacha to poro kidaro donc ber kunu tijime wa makai di lum kunu ki fudo matek donc tika nywal lutien nego chuni ka ko nywal lutien ko nywal lo dong iloba chuli kwanyen geo bingae wako wa ngugo chet gok ma fudliet a chuli dier mo kenen tie en medlwen ikom lek diang ini o lek diang ini lwen kom gi yot ma pelare jas joni ki mar chero ka lek o kwany merci bakol ki yat mu romo o chero pe ko ke pigi joni gi dugu gi kwide ki ka lek ma ko ol gubi lar men mar pi chiki mar pi gi to wen kondok no gubi ngeo anga ma onyo yat ipi ki beta onyo mer yar pi jerken ki maginom ku wero ki pi ki on yat to iye chak gi mun ma no ki wieni ki chet ki on yat to iye ku bin ku mat go to wen pe ko yelu dan gi chwar cha loke kwene kono kwene tere wanego joni ki yat joni pego bidugu matwali loba chudi endo ka puru borgi ni nyankole na la lek dianga nyankole ni la lek diang pe ya chudi gen lutien chudi magi per choe gi meber la lek diang pe lok voda mugu nyankole ni ni nywada nyankole ni na bwere lok minga chudi umeru gikoko a chudi momu nywada nyankole pere a chudi nywada chudi achuli momo nywale Rwandese peke achuli momo nywale o lek diang en ni peke jonu dok tugi u dok gangi loba chuli pe lobo menye bo ming loba chuli pe lobo me gwakakan u nywa adonyi u dok gangi la ko di ming rori nega mu eni magamente mu eni magdo giti gamente donc kitamane u mer kibet ka misusing nyu giti ki gen menyo ya chuli ni wonu be nyaru ya chuli maminge achuli pe to tum da chuli pe bi to tum hun gin wuni obigi ko choki bien tere do ngaru bien ka turu ki ngomi no do bien ka ba mani ko eno il do la moni ma raj dum lo wen wa ngugo chet gok ma liet yo medwen pol o bet chalo jumu kwano history a ngeo ngoma time during Mau rebellion, during Maji rebellion in Tanzania, e karbado British ke jo gutiu ki tools weng melwen ki ke la jwa ki weng ke lu yat bador weng ki kin gang melwen mu ki chelu ki yat mo mer batiri yat en tero gudu le poison tu ki to ya wang pi ku man ki onyo kwara yam u lwen second world war u wacha ni yo babe ma no ba twen ki muni en Germany ki nga kini ko dok pi Chergi ma ambusho do pi. Ruopi nego gi matek gi bien no kamaro pi gi matek. So water is life. Since water is life, pi mo ken ba jun go wer otgi o on yato ye. Yat si ba ko dua ta ken tuol mu ba do be dua ta di lum kenyu o nek tuol loko o kwan kui Mundu yat me ya chuli yat wuni pe o be dok menera chuli keken wu yat wuni o be menero enu lek diang eni adonyi eni Rwandese eni magitika duonge kombedi koni gen lek diang those are Rwandese ini wen Rwandese tutsi baima gina e gidoku giti loba chuli peka lobu memeng kombedi kiriamo geo ki pat Uganda wen kiriamo geo ki Bantu kiriamo geo ki Ankole kiriamo geo ka wen gitika lak
chergin mo keldo poya chergin mo wigo bande gimier ni mingini gikeli loba chuli minguni wun pe keli loba chuli udok gangu udok tu